Sikhathele ngokuhlala sibhulishwa yini bangani. Sikhathele. Mina ngikhathele ngokuhleli ngibhulishwa yini bantu be-South Africa. Ngikhathele, I'm tired. And angizi kuyivuma leyo nto leyo. Kufanele ukuthi ku-TikTok sihlale sizi-explainer. We are explaining. Uyazi ukuthi people are avoiding you ukuthi siliphendule bese lijika lithi abantu abalihloniphi. But yazi ukuthi lihlonitshiwe, it's enough. Enough is enough. Enough. Yekani ukusibhulisha, liyeke impela ukusibhulisha. Mina ngizikuvuma ukuzobhulishwa umuntu akubuza ukuthi uhamba nini ekhaya. Ngihamba nini ekhaya? Ngikini yini? Ngihamba nini ekhaya kuphi? Yikuphi labo ufuna ngiye khona? Ngoba ungibona ngifake i-dust coat yokusebenza, okusho ukuthi njengoba ngifake i-dust coat yokusebenza ngise-South Africa. Uyazi ukuthi shuwa lina uyazi ukuthi mina ngikaze ngibabona abantu abadom impela umuntu uyazi ukuthi ebe yi-idiot pregnant futhi ezazala ezinye idiot ezifana laye, okukuthi nje umuntu njengoba efake i-dust coat usebenza e-South Africa. Anikahle nini ucabanga ngani lizingane ezelizwe? Asikho mina ngiyikwelizweni lena. Ngake ngaba khona eSouth Africa so long kudala. Kungakaze kubuse upresident omnyama. Mina ngangikhona eSouth Africa kudala kusabusa uW de Klerk. Ngahamba futhi ngadlula ngahamba ngalapha engaya khona ngayasebenza. I don't have to explain to you ukuthi ngikuphi. Anikahle ndini ukuhlala lisibhulisha ku social media. Hawu, sokufanele ngoba ngifake i-dust coat, sokufanele umsebenzi lo ufanele umama kabani bani. Kanti liyahluleka lini ukuthi khona ngapha elizweni leno livuke kuseni liye market imisebenzi ngoba lifuna imisebenzi eliyithatha kwabanye abantu. Liyakuya lihlula ukuvuka lihambe liye market ngoba lihlulwa yini? Ukukhuluma isilungu lalifundelani njengoba lizenza abantu abafunde bagogoda. Lihlulwa yini ukuyakhuluma uye market ukhulume lo mlungu umtshela ukuthi I'm looking for a job? Yini into ekuhlulayo? So ufuna njengoba ngifake i-dust coat nje ngiyasebenza ngisemsebenzini, kufanele lo msebenzi ufanele umuntu wase-South Africa ongunini omncane kabani bani. Hayi enikahleni nini yabo cabanga ngani kuthiwa liyama-idiots bangani bami. Angifuni vele nje vele angifuni. Mina ngiyazikhulumela kuma-video zami. Ma ungene wawubukela ividiyo yami wayizwa ikubhora, dlula kumbe mblock ngingavele ku-TikTok wakho. U-TikTok asuwase-South Africa all over. So ma ngile TikTok efonini yami angizi ukuhlala ngizi-explain ukuthi njengoba sengifake ividiyo ngise-South Africa or not. Akwenzeki lokho. Ha.